nga kwa banay kajing pentip sapi iba Marcos Jaran I kerteng ide ba Marcos Jaran te kila pun yang ana po civil hospital Woodland ba kadon ka ATM card nata kadon ka license nata kidon passbook rude yung hangto don ATM card nata passbook bank nata license te lese kadon ru kapisa nga tharay te ngamtip mano iba ba Marcos Jaran taba ila supun yang ana po Woodland Hospital ba subaban pentiblam hay iba Marcos Jaran te namar balyo balik ipun yang haga tuka haka deri nga labanong ladon lang tu ka deri nata ATM card license passbook bank pisaru hi nga try kiklam biatu bahay kata taba hak tu dari jong ini ba Marcos Jaran pada ladon lang udon barpun jonga te klamdon nomor pun jong no udon tang nomor pun jonga te na kata daw na po Woodland Hospital kila supun yang ba subha pentiblem ini ba Marcos Jaran ba in one sim kipun na po civil hospital te ladapi pilaban pun unubar kadom to up sapeni stop swahab te nagaling jonga nga kerpat ini ba Marcos Jaran ba in sim unubar ba pun Riu not kendai san saulai san ar kendai nganong biang sesen Riu not kendai san saulai san ar kendai pun yuto numbar kide ki security ki ba apa po Woodland Hospital namar balyo haga diri jong ni ba Marcos Jaran udon number pun jonga nakata daw kimyo ban pun yano ki pun bit haba ki pun pada kapoy siya nga te kanang ba mairu inom dunong te nga supenti bi iba page nam di channel jonga pin sa ui manlane pin sa pun itu number lada ui nar kumba nga try pio number pun jongaru lese pila banyo na YouTube channel te lada PUI mentaru siminu numbar bang ayang na te bat sapun itu numbar kan poibet haki security card ki baap habo Woodland Hospital te kita gidi jing penbena jonga hai ba Marcos Jaran kublay sibun